Aba bakinnyi bo muri Sudani y'Epfo ni bamwe mu bakinnyi 29 bari mu ikipe y'impunzi izitabira imikino ya Olympic izabera i Tokyo izatangira ku itariki ya 23 z'uku kwezi. For the 29 athletes that I'm going to lead, I think we are going to... Mu bakinnyi 29 nzabanyoboye ndumva tutazabura umudari. Dufite n'abakinnyi bazaturuka muri Brazil bakora umukino wo kurwana wa judo. Dufite kandi umugore ukomoka muri Iran ufite umudari muri taekwondo. Aba bakinnyi bakomoka mu bihugu 11, muri ibyo harimo Afghanistan, Eritrea, Cameroon na Iraki. Bazaba bari kurushanwa mu mikino 12 harimo umukino wo koga, guterana ibipfunsi ibyo bita boxing no guterura ibyuma biremereye. Icyo ntegereje ku bakinnyi bose ni ugukora uko bashoboye kandi bagatanga ubutumwa bw'icyizere ku mpunzi aho ziri hose ku isi, kubera ko bazabahagarariye impunzi zose ziri ku isi. Iyi kipe y'impunzi yatoranyijwe binyuze muri gahunda iterwa inkunga na komite mpuzamahanga ya Olympic isanzwe ibafasha. Iyi komite yavuze ko yizeye ko iyi kipe y'impunzi izitabira imikino ya Olympic izatuma izindi mpunzi zirenga miliyoni 80 zahungiye mu bihugu bitandukanye byo ku isi zitumva ko zasigajwe inyuma. It's a message to the entire world to make the world aware of the magnitude. Ni ubutumwa bugenewe isi yose kugira ngo isi imenye uburemere bw'iki kibazo gikomeza gukura buri munsi. Ni ubutumwa kandi bwumvikanisha ko aba bantu bavanywe mu byabo ku gahato bumve ko ari abantu bakomeye muri sosiyete zacu. Umva umwe muri izi mpunzi usiganwa ku maguru abivugaho. Showing the world that refugee also can dream and showing the world that... Ni uburyo bwo kwereka isi ko n'impunzi zishobora kugira inzozi ndetse tukerekana ko dufite n'intego. Nubwo twakize intambara ariko turacyafite inzozi z'ubuzima bw'ejo hazaza. Bizaba bibaye ubwa kabiri mu mateka impunzi zijya mu marushanwa ya Olympic. Ubwa mbere hari mu mwaka wa 2016 mu mikino yabereye Rio de Janeiro muri Brazil.